Ничек? Фамилия bilan aytib, Mirgalimova Sonya. Нече яшь? Так, 29 августа 52 год, 72 года. Яшь экенсиз, ишенсиз. Өлкөндөр күнү нече өткөрдүңүз? Өлкөндөр күнү 5 кило un berdiler. Singlimə berdiler. Avangarddan tanımıştılar. Ben de 7 yıl işledim. Фирмада, ну вот Курчаткин yanına varamda aytам, давай мне тоже конфетки на следующий год. А то отделяешь, сам красивый, я красивая, и красивым надо тоже конфетки делать. Николай Григорьевич Курчаткинге барып айтам. Бейрам болдуңу соң? Шат bayram болды. Болду? Да. Нишледиңиз бейрамда? А? Бейрамда нишледиңиз, нече күттү? Bayramda tukta kechasini o'tirdim. Soat 2dan 7 yardıga bayram kuni butinsini aytib chiqdim, что подарка beralar. Butinsini kirdirib yurdim. Ну, arak içmedim, pivo içmedim. Qolganini bilmayman nasıl ishlaganimni. 70-yilda kirdim institutga. Учитель немецкого языка, Терминский пединститут. Немише билесизби али? Немецче bilen. Айтыңыз бир немише. Что-нибудь сказать? Heute ist ein gutes Tag. Бу нерсе болду? Sie kommen uns im... Sie kommen uns... Sie sind sehr gute Menschen. Ich liebe dich. Я вас... Ich liebe dich. Еще приезжайте. Weiter kommen Sie noch einmal. Noch einmal. Еще приезжайте. Yaxşı, rəhmət bizə.